mwe bari munonga abarebe batayali West Elizoba turi muno ya muri Ntungamo district aho abanyamahe ningashi abakumi bihangeri bari kutorana abandi abantu base aho bari kubasa kugita umahe gabo kandi urujuko muri Ntungamo district bandi bendamo abantu 196 kandi ubwa hati abantu 156 baba basize kubani barabaho ningashi kubani bikirizibwa kugira ngo baze abindi bigezo kibyo kumanya uko amagara gabo gemerire ukujoininga ibyo kwiruka ningashi ukumanya physical exercises na nebindi nyamwinji so ubwa hati hariho abandi bantu ababijaho nangwa habonamo issues zitari zimwe na zimwe kugira ngo babatari harisi ningashiti bararabire arukupuru rwa rugire Kampala umukutora nokwe nangwa nabandi nyamwinji abamwe bane bashanga nk'ibyo ko ipopora byabo byo kushoma bitari mu mateka marunji nangwa na ikintu cy'kwatira n'amagara nabyo zazimwe zabazimwe ahashonga azatuma bamwe na bamwe batarabakonka ubwa hati abo 156 baba basize kuba nibikirizibwa kugira ngo baze ahayidara erindi rero bari kwedebekanisiza kuza mu biro bishatu ibi babahereza kugira ngo babe bayikire ahamwanya ubwo bari kwenda kuba iba training igwamo agumaho abwatari West Ndisamwira umuza utarugaho.